abane phiwo zokuprofetha la engifuna ukulanda uma ungcwele ngithi la ukhondo labaliphambanisa khona izinto zingehli ngendlela efanele ngizisa khona ngiyathandaza egameni likaJesu iphiwo zabantu mazize kubanikazi bazo ngizopha susa izinto zasemndenini eziphazamisa ukuthi kufike into zakho ngizosusa zonke izinto eziphazamisayo ukuthi abantwana bakho basebenze haleluya hlaba wonke haleluya ngisiza ke manje thandaza nawo bonke abafuna ukumukela iphiwo noma ngayiluphi uhlobo lesiphiwo aguqa phansi uthi mina uNkulunkulu khona engiyifunayo aguqa phansi athi uNkulunkulu khona engikufunayo ufuna uNkulunkulu ehlise iphiwo zabantu thank you Jesus Tompostoli thina sifuna siwu-own umkhathi because amanye ama-gift abantu abanjwe emkhathini ukuthi afike kubanikazi bawo kunabantu abasafarishayo ngenxa yokuthi izinto zabo yibanje emkhathini khona bayalizwa iphimbo kodwa ngathi alikho because izinto zabo yibanjwe emkhathini namhlanje ngibuyisela amandla esanikezwa wona woku-operate emhlabeni ezulwini naphansi kolwandle thank you Jesus phakamisa isandla sakho uthandaze nami umukele nazo izipho zakho thank you Jesus baba naba abantu bakho kunabaprofethi kuno-apostoli abagoqela kunabantu abaneyiphiwo eyiningi kodwa ayisebenzi abanye abasayiboni ne-direction kunabafundisi baba uNkulunkulu ongcwele kunodokotela la in the name of Jesus abanye bafuna ukushada kwenzeke kunemishado ebivalelwe emkhathini ngiyayiqaqa ngiyayidedela abanye ababathola abantwana bebevalelwe inyokeni ngiyabaqaqa ngiyabadedela in the name of Jesus ngegama likaJesu ngehlisela impiko zabantu umuntu uthola into yakhe kuneyimali engafiki kubantu eyibanjwa isitha ngibuyisela kubanikazi ngegama likaJesu thandaza kanye nami thandaza